besebandleni ndime kule ndawo ndimela kumndenisi isimane bakuluka amashumi nesithathu ivesi ngamashumi athathu anesine manje bamgama lenkosi incwadi ibalisa ngemeko kaYesu esemnqamlezweni izilo kuqala engathi inkonzo mnqamlezo manje igama lenkosi usemveni koba abeliphathi inkonzo yasemhlabeni eyiphilile eshumayela ukhona mnqamlezweni akonele ngoba abayazi into abayenzayo abanga igama lenkosi uphatha inkonzo nzima uyalelwe ngale nkonzo enkonzo aphethe yona ubiselweni katango enkonzo aphethe yona ujikelele mba ngoba mnatangahlanganisi enkonzo aphethe yona inkonzo ibangomzima abanga igama lenkosi enkonzo unika uba ngoba mnatangaphindisi abanga igama lenkosi uphatha inkonzo nkolo abanga igama lenkosi enkonzo bakho yonke lento azami wazimisa ngelimini ehlale nabafundi bakhe abanga igama lenkosi athi nifika akuthothani kuthweni obatholiswani nabakhuphelihlo athi ngijikamna bangemetaselani banasizosihlele abanga igama lenkosi uthala uqolo abanga igama lenkosi ayitola lenkontazo uvela ubenkosi athatha iswela angokindlebetina ayinosemanzi Bakwazi usali balakho nefazwa yona nefazwa moya